Irwaro rya Hoima hamwe ryakira abarwire ku rwoma rwa district 11 ezirimo Hoima, Hoima City, Chikube, Masindi, Bulisa, Chiryandongo, Kagadi, Chibare, Kakomero, Chankwanzi hamwe na Kiboga. Embere jeresereho mwizo gw'abarwiro mu ward zone kandi abandi bahikana hakubyama hansi na mnongo mu ward y'abana. Kwijirira ine mu kizo gw'abantu bayingi. So because of the resource allocation, as you may all know, even in a family, you may not have everything that you want. So there are some drugs that we have, but the critical drugs that we would love to have, sometimes we may not have them. Obwinji bw'abantu burugirireho n'ibara ry'emibazi kandi hatabashaho nubohereza abantu kugura emibazi aheru y'irwareri. Ashito tukija cyakana ugacakana bakatubuza ko na dono mubazi tukabona gabundi bujanja twine butimba bwese esiri norezi tumazire huwe buri kimwe cyone ne mpitirizo nakibona nibabituguza kumanyito government ne tuyambete nyamba ikiraho banyabaheze papara bagaruka banyicoza nibagamba bati bangamete bakwa kumukora ngo urundi ndinda nyencha ati nyokwe habuza ndakora nti abantu beyongeire umuyigizo kubana kweyongera mu district kikumanyisa demand for services zikweyongera nikimanyisa ntingu no emibazi inakweyongera so na budget inakuongezebwa niko tusobole kuba ntuhereza abantu. Dr. Ibrahim ubwago wajwekera mukuru w'irwarero nagira ngo mwizo bantu bakora abarwira bari hagati ya 300 na rushanju. Irwarero rya Hoima rikakuzubwa kubirwarero kwakira abarwira barukubi omucange cya Bunyoro ningashe Bunyoro Regional Referral Hospital omwaka gwa 1994 kandi nurukora abantu abarukurenga miliyoni 2 gasha kwa Ambrose n'uwagaba katoto.